Usah bapak main ini tadi nyari betul ya. Aku mah Lambung dia mati bapak ya. lambung. Aduh, air ini. Kamu tanah tuh. Ini anak-anak tuh. Ih, Nah, kayu putih kayak mah lah. salah tuh. Salah. Jangan kesalahin aja nih. Anjing, pagian ka wadoyok anjing. Paling wujud aing main kesumbangan ka dinya teh aing. Kira mere nama teh Sapira tapi ngomong namun galak-galakan siga nahaun geuningan. Tapi itu di penta ada sok lumayan. Aya tapi jalan nama euy. Ngomong gitu. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Naon wa? Kiwanya. Egan. Alhamdulillah saya. Kata tahan di barudak Karang Taruna wa. Minta sumbangan, kejengin lapang poli cenah. Jadi itu di balai desa. Aduh, deh boro-boro ngurus sumbangan ya namanya. Aduh, aing dibeuteng. Cek aing naon? Paling suwe aing geus minta sumbangan ka dieu teh. Balesan. Sal, gawat.